Kesarkar Jala Lingbau sembut Menteri Rangbau beripet ya ketenat PWD Road sebab Preston Tensong kala pentip. Hakini kita yau ketenatkan pa ek detail project report DPR jong kesurok nongpo dan keba arpo kilometer seketenat planning haswaban pa pat seka Ministry of Development of North Eastern Region Lingba ke North Eastern Council. Kini kejung pentip ubak Preston Tensong kalau wanru hadin shispa kenta ke jengaki ke kong bindas iem haka janmiet jong ke supporter ujar leo arja arpusau dah ke bakasyak dengan bandawa na kesarkar Jala ban snano e kesurok nongpo dan sa Sonapur Riboy District. Syaknan jong i kong siip alor kajing kediman ke jong i kawidei bat kenika ban penha ban repair ban lek bahai kenika surok kapingi ong kesurok nongpo den Sonapur. Kani ke subjek angsya kapingi keren lah pun bun telikisnet. Dengan sotonat cibun ke concern jong ini kong iba hak makadu iwan kenang cesulong bandro susu ya attention jong ke government hakaba ilasdang kendiat telikis ni ban syaknan bat na kaliang jong ka department hari sang ilapha kubor lamba jong engineer ilapha lamba jong ka district administration ban pensyai halor ka status lanika koi hakanuk benta ka bidai bat kanika surok nang pena nongpo Sonapur bat Sonapur te mensengiru amisya na kaliang jonga ngala invite na kabentapa inwan banyak kendu bangan nang batai susu kenrei imsem lala banwan ni imsem pediang banwan kenrei kam lai kabang ngakwa kolong ban pensyai na kaliang jong ke department na kaliang jong ke sarkar hakabedei bat kan ke position jong ke surok na nongpo den bat kaban connect ru syadu Sonapur bat kaban connect ru ban mi syate syapo sapok banihan. Jika ni ke subjek kemopi nadu ar hajar hatra ar hajar hai. Hakin syang la propose akalis ke bengiong ka pakaskin jong ka World Bank. Ngila prioritize kilabu denrei hakabakadu namar ban nakaliang jong ka World Bank. Ka ai yang i tang si hajar klur. Hakawidei pat ke root sector. Deka ka bami nang ta kalongba kani kesurok napo nongpo den Sonapur ka World Bank ka ong tongin ya petpat ha ka face ka ba ha ka face ka ba hadu ta ka pasdang tang ba slab shoe ka face pa kan sasdang te UMLA jong ka nongpo MDC kiwe ki leaders jok ka ke area ru kijuan nakapor sa kapor ban kerpan ban pen sngau hanga ban ngalawan ru la arsin laisin cekete kangi i bakalong sisa badadon kam adu kata-kata dengan itu ya pi ha une ubnai ubalai kebeladep ha une ubnai ubalai donbok ba kadon kaneka budget allocation na kaliang jong ka Ministry of Donor hakaba khadu ngilala ia kaban penrung ia kan ka project hapo ka priority list ka benengkong ba ia kan ka surok insna nadu nongpo hadu ha den ka badon kumba arpo kilometer ye te hadin nang tu kawan no election te nang ta na kaliang jong ka ministry ka ong ba nginsa pek hadin ba la dep ka election MP hadin la dep kanika model code of conduct te kasakut te menta ka status jong kane ngakwa ban thu tak pasai kalong ba ya ka DPR na kaliang ke department kala penkre dengan kremen scam balakum no ladam dei mentak tayo hakane katayo kamawan ngilala ban pa iya ke DPR sia planning department bat ka planning department ka sapha iya ka ke DPR syate syapo Delhi sia ka Ministry of Donor lemba jong ka NEC lemba jong ka NEC kenang ba kinyo ban ai sanction jong kanika surok kabade na den hadu na nongpo hadu ha den kabapoi arpo kilometer nang ta susu nalor ka den ya sakman kabat
poi sa kumba lai phokra kilometer lai phokra lai punai kilometer bat kata pada kaban mi sendon ban connect bat ka bernihat nama syate dang bun kisnong gitau ki ba idon kam ki ba hap ban penhai ka surok te yakane ru nganyo thu pi lai phokra hadu lai punai kilometer ngila de penrung yakane ru hapo ka PMJ SY3 bat ya ka DPR ka de la de ngakarmen scan ha kane ka tayo ka bamta hapo Delhi kin syong meeting ha ka ban finalize ya ka DPR pat ru pan ai ka sanction te kane kan poi la kum nuru num dunai ka san phoklot bat ka tu ka bana nok po hum den kan num duna la kum no san wai hadu san pho arklot te ka jing mun toy ka bakrao ko long bakane ke area por ko wai la dengan la ban pendet ya ka de ka project kalau ke jing mun toy ka bakrao ke jikir khu ya kitu ki area kitu ki snong kita ke bedon kitu ki area por ko but what ya ka umden ya ka snong umden ter kitu ki wei ku ki snong marjan kan long ke jing mun toy na mala de ki kwa ban le chagawatiและซีกินรำตัดกำชุบันวันพายชาปนงปอกนามาร์กจิงไอดาคับกิยาเบ็ดนาเดนและซีบันมิชาปนเนียนกับบันปอยตังกุมบังองพิมในไลฟ์พวกรากิโลเมตรละปอยชาปนเนียนนั่งตาละปอยชกอตีกาตากันลงไปจิกรคูกับคราวอันนี้เลยคือวันพายนาเดนชานงปอกบันนังตานนงปอกชาปนนีกับบังลำนกจิงไอกับปอยเบียงสุขุมไลฟ์พวกกิโลเมตรนงปอกฮาบรนีkemudian at total berkaitan poi komba mendunai ka sanpau kilometer dan rela kiat no na den direct ban mi sete sebenian ka bamutkan poi satang komba lai popra la nilai pundai kilometer kajing mutoi ka bakrau ya ki ba jong katuke area pro kowe te na kata kadao ka bangakwa ban ong hanne ngi na ka sorka ni chimkia ya kan ke area ya kan ke project bro arteli ke way lembaga donor ke banyak ongkan nesit scheme bar ke ba ke badai ke PMJ 3 ya ke ba ngin tang shuyo ke sanction ngin sakot ya kita kenal baru ngin yo ban pentri ya kan ke project ke ba he bat ke ban long ke jukur ku ke kraw ku mang oi ya ke ribhoi barok ke way bat kum ju kham tam ya kitu ki snong ki thau kitu ki area ki ba marjan ki ba don sya kitu ki thai bat kan long ru ke jukur ku ba ban mi hasunapur namar ban mi hasunapur la don ba ke cikin ka ba nang nakata ka meeting point ga bengi om ka lum nong rip kan mi dare syapo hasunapur te ki bril jungi kitu ki area ki la ban ya ban le hasunapur la ne ki la ru ya ka ban wan ban mi syabernihat ban le syapo body te kabanga kerpat menta ka kendi kalong ya ikong sien iba hadu menta idang beteng ya kijisa tengan ngejongi nakaliang joga sorkar nakaliang jonga komu deputy CM wa petru ya ketudi bat ngakerpat kalong ba insngobha ban call off no ya kane kijisa tengan ngejongi lani ladi impat smutu impat syai impat uhun ya ka ka pengaklen ngalong uba pediang sengobha kajikang kaple bila banwan kendu yang hakanu nopor halor jom kanika project lain halor jom kanika isu kaba ihap ya kaban ya kan kelemti ya kaban syatkan ya ladi tekumta nakaliang jom ka sorkar nakaliang jom ka tenat pludi ngakwa ban kerpat sesusin pat ya pai inskobha ya kaban call off no ya kanika program ko jogi bat idon kamru ban perkhat ya ka koi ka khia la jok bat ru mdei tang ya ka koi ka khia kani ka long kum ka jing pensai pat ba jongi na ka liang ka sorkar ba in suthu ba kani ka kam kalaya syapram kalaya syakman ten rai bin ong pat de shubu ba em ni kwa no bandai ban petrai no mentah-mentah ya kata ngane tu ipi ngin ngamla ban le ya kata lano ru namar ka proses kadon hadin balayo sanction kamut kan ya sa tender hadin jo ka tender kamut ngin sa ai ka work order bat nangta ki company kino ki bayo lani ki kontraktor kino ki bayo kin sasdang ya ka kam hapo ka jingpe jingpi jong
गापलूटी रोट हाका जला का कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।